Shipho billion ante jingerap kari Qatar syakari India hakini ki samsnyam ter. Kajinga jan bat kajinga te perlo hakini ki singi kalong kabadon kam shikade la kalong hapdeng ki para brio ne hakishnong ki thau hapo la ka jongkari khamtam kajinga dei perlo kabaya jan bha hapdeng kawai kari bat kawai pat hakini ki singi kadai budlum baklain bha bat bakong san bha bakumno la ban pentelun yaki kam haki babun rukom khamtam hakaliang ka khai kapateng hapdeng jogi bat ka jingya kersan lem kawai kari ya kawai pat namar omla bante lupa bahakano ma kasnyam bakano kono kari kanmat ya kijing terkhom kibala ban kata ya kayo kakot jong kano kari henre lada don lupa hapdeng ka jingya dai perlo kabayajan parari ni tips kem bakita kiri kibala depan ya telo kinom i konswet yala kijong ki parlo lada jia kano ka jing syakta hakiliang baro bakano kari kan mat pat kendo jinge kumta kalong kabat don kampalat bakawai kari kan don ki jinge smo thu jingmut bat kawai pat kari manhakas ngin kong kabadai menta tayohi nakaliang nong yalam kari kata usyek tamim bin Hamad Al Thani ulawan ban yuk kejat piang hakasin kebaar jungu hakari India kata hadin ba ulawan teng hausnyam arajar khatsan bat arsngi ulap penut ya kapor jungu ban ya kedu bat kibabun kiriu pokmat bat kinong yalam baper kari India khamtam bat prime minister kari India ban ya syong perkat kerpam bat kibabun kikam jong ka jingya dai perlo khapdeng kari India bat kari Qatar kabadai kawai na kiri barius ba hagidik snem ba manda bat kani kalawan urlong ru tang hadin shisnem ba nakliang prime minister kari India Narendra Modi ulalek yuk jat syapo kari Qatar usyek tamim bin ulawan syari India rengkat ka kenhun minister jumu hakba lalek ban priang semua hit dalade da Narendra Modi nadu kakat lengsoy hadu kacakasa jumu kabadon hapo Hyderabad bat kani ka jingwan jumu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kalong bet kumno ban yakren kerpang halor ki kam khai pateng ka boarding bat ka jingnang yai penyajan hake babun ki penta hapdeng jongka India bat ka Qatar kumjuru de ka jing supply kari Qatar syakari India halor ka LNG bat ka LPG hakaba kilarai ban penjalan hadu usnyam arajar alpubra kaba kidang syudap ban yarai penthamai biang hausnyam arajar arpusau halor ketiga benda kumban syu penkenau dei hausnyam baladep ban nakaliang kari Qatar kala pelanyo ia ki prangut ki sipai bariam kari India ki balasya rai penrem daka ying bisar jungkari Qatar halor ki kam baper jungki hapo kari Qatar bat mapru de yaki prapungut ki nong India ki balasya pengat ki babun ki kam jungki ki balale dakite ki nong India hapo kari Qatari kumban syu kedauru baki nong India ki basyong basa bat ki basyulen training kita ki don palat pralak saupo hajar tam haduk menta hapo kari Qatar katkum ka jingyo banlum jingtip hausnyam baladap hausnyam arajar khatnyo kari Qatar kelamat sisa ya ka jing kerduk bam hapo kari jungkahi barok kawai nakadau bakiri bayadai perlok batka kila pensange ya ka jing shalan bat penpoi yaki marba mardi baper namar ka jingtip bakari Qatar ai jakasa jakari yaki babun ki nong yalam jungki seng leno ki bakkentup naka seng leno ISIS Hamas bat ki nong yalam naka seng leno Al Qaeda namar ka jingdon jingedei kabashari jungki hakba dei haute usnyam arajar khatnyohi ban nakliang ki bor jongkari India kila lek pan yarab yakari Qatar hakaliang ban penpoi yaki babun ki marbam bat om tang kata kala pharu yaki breu badai na po kari India kumno ban yarab halor ban kentiu susu ya karep karyang hapo kari Qatar hi borok kawai badai na katei hi kadau kabala pendom
Baka jingya day perlo kapdeng jong kidiki artli kiri kenang yai klan cucu tathadup menda. Kumta kermen balang ba katay ka jingthe jingyarap daki million. Syapo kari India dakari Qatar kenang yai penkiu cucu hakaliang kayo kakot himparo kawe hakini kisi ki pansawan bat hakisnem ki pansawan hapo kari India.